Akarere ka Dadaab ko muri Kenya kamaze kuba ka gatatu ku isi gahungiyemo abantu benshi. ONU ivuga ko hagati y'abantu 400 na 500 bahungira muri aka karere buri munsi. Abenshi mu bahungira muri Dadaab baturuka muri Somalia. Amapfa n'ibibazo by'umutekano muke nibyo biri ku isonga mu bituma basiga ibyabo. Aka karere ka Dadaab karimo inkambi 3 nini, zose uko ari 3, iya Dagahale, Ifo na Hagadela, zicumbikiye impunzi zigera ku bihumbi 350. Hateganywa kandi gufungura indi nkambi ya 4. Umugabo witwa Abdullahi wo muri Somalia yahungiye muri inkambi ari kumwe n'abagore be 2 n'abana 9. Bagenze ibirometero 500 mu gihe cy'ibyumweru 2. Umwe muri aba bagore yari atwite abyara neza akigera mu nkambi. Inkambi ni rwo rugo rwonyine uwo mwana azi. Umubare munini w'izi mpunzi urimo n'umuryango wa Abdullahi babonye ubufasha bwa mbere nyuma y'amezi 3. Bavuga ko babanje gufashwa n'izindi mpunzi nazo bigaragara ko zitari zifite ibihagije, kuri ubu bakaba basaba ubufasha buhoraho. Ubwo burimo ibyo kurya, amazi naho barambika umusaya kuko igihirahiro barimo gituma bavuga ko batazi icyo gukora. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.